Nasemini esekuseni ngibingelela abazalwane ngegama likaJesu. Umfundisi Mathonsi, umfundisi abagcotshwa, abazalwane bonke, ubaba, bomama bakhona nabasha, ngiyabingelela ngegama likaJesu. Amen. Usesemuhle lo uNkulunkulu nakulesikhathi. Ingakho ngisho ngithi mbonge uJehova. Kwasho uDavide athi nakho konke okungaphakathi kimi makubonge igama lakhe. Simele ukumbonga kukuhle, simele ukumbonga kukubi. Ngiyamthanda uJehova, wayisiza impilo yami. Ngingumntwana wakhe, ngizimisele ukuhamba phambi kwakhe ngokwethembeka kuye. Ngingayishiyi indawo yami, ngihlale kuye njalo noma kuvukana endleleni, kepha ngazi ukuthi ukhona uNkulunkulu ongaphezulu kwakho konke, owasithembisa ezwini lakhe wathi ngiyoba nawe kuze bese kupheleni kwendlela. Ngakho bafuzalwane kafushane sisakhuluma ngaso isihloko sokuthi usenzela okuhle uJehova, uyasenzela indlela lapho ingekho khona. Siyawuthola izwi lakhe namhlanje emini kuMatthew chapter 14. Matthew chapter 14 siyawufunda from verse 25 bese simisa ku verse 31. La siyofunda khona ngale ndoda engiyithandayo uPetru, owayethanda njalo ukuba seduzane noJesu, owayethanda njalo ukumsebenzela uNkulunkulu. Nanoma kuvukana endleleni wayevela uPetru afuna ukuveza amandla kaNkulunkulu, afuna ukuveza amandla wokukholwa. Ingakho la kulesahluko lesi sifunda ngayo le ndoda. Verse 25 to 31. Matthew 14 verse 25. Kwathi ekuseni kuseluvivi Jesu weda kubo ahamba etikwemandi. Bathi kube bambone ahamba etikwemandi, bafunzi besaba kakhulu, bethuka bamemeta ngekwesaba bathi sipoko. Jesu washeshe wakhuluma kubo wathi, ningesabi, manini sibinzi ngimi. Petru waphendula wathi, Nkosi, nakunguwe ngibide ngite lapho kuwe, ngihambe etikwemandi. Jesu wathi woda. Ngakho Petru wehla esikepeni waya kuJesu ahamba etikwemandi. Kodwa wathi kube abone umoya ukuthi unemandla wesaba. Asangwila wakhala wathi, Nkosi nisinzise. Masinyane Jesu welula sandla sakhe wambamba wathi, maye kukhola kwakho kuncane bo. Siyakhuleka baba, izwi lakho leli nimandla wonke laphefumulela nguwe, libusise namanje, lithole indawo ezinhlizweni zethu, lisicinise lisakhe, ngoba wena ufuna ukukhuluma nezimpilo zethu. Mnini mandla wonke siyazinikela izinhliziyo zethu kuwe namanje kuseni. Iba nathi mnini mandla wonke, khuluma Nkosi, silalele thina manje kuze kuphakade. Amen. Uma sifunda le ndaba kulesahluko, ngikhumbula amadoda amanye asendleleni eqonde iMawuse, ahamba emva kokuthi inkosi ivukile ekufeni, ahamba njalo. Mhlambe kwangathi uma bekungimi nabangani bami bekungeke mhlambe besiyokhuluma ngale ndaba singayikholwa ukuthi ngempela uvukile uJesu. Kuthi ekukhulumeni kwethu mhlambe omunye athi hayi mani, lena lifilimu leli, akwenzeki.
akwenzeki ukuthi umuntu simbonile embelwa, simbonile angcwatshwa avuke akhuluma njalo lamadoda asendleleni ayahamba, omunye nomunye akhulume lokhu akubonile ngokunganeliseki noma ngokungathembi kwakhe. Uma ufunda lesahluko ithi le ndaba kuthe ekuhambeni kwabo uJesu wangena lahla phakathi kwabo, naye wafakaza le ndaba. Amehlo abo avalekile bangamboni, babone kwangathi bajoyine ngenye indoda. Uma bengikhona nami mhlambe bengizomthulisa umafakaza, ngithi thula wena wazi sikhuluma ngani, noma bengizomjikisa ngithi jika wazi wena sikhuluma ngani. Kodwa lokaqhubeka lamadoda ayakhuluma noJesu uyafakaza kule nkulumo abayikhulumayo. Kuthe ekugcineni ngoba le ndoda enguJesu mayikhuluma ikhuluma into eyenzekile nabe bayibonile, ikhuluma into ezothinta izinhliziyo zabo bese bafikela ukwethuka kuthi kungani lo muntu akhuluma esikwaziyo, avuleka amehlo abo babona ukuthi bahamba noJesu. La sifunda khona incwadi lena uJesu ayalile abafundi bakhe mhlambe basebenzile imini yonke, kuthe ebusuku bekangekho kibo, kepha waya kibo, sahamba phezu kwamanzi, bafikela ukwesaba kuthi manje kwenzekani. Uma ufunda lencwadi kuNew Testament zonke lezahluko noma zonke lezincwadi uJesu ukhuluma ngama-parables, ukhuluma ngezinto ezenzekayo or ukhuluma ngezinto azozichaza ajonge ukuthi ufuna ukuletha isifundo kibo. Uvela kibo uhamba phezu kwamanzi, bafikela ukwesaba, abanye mhlambe bathi isipoko, abanye babona kwangathi isithunzi, kepha ngoba uJesu abona izinhliziyo zabo kuthi mhlambe babuthakathaka, usheshe uyabakhuza uthi ningesabi, imani isibindi kimi. Usho kulabafundi ngoba azi ukholo lwabo kuthi luncane, usho kulabafundi ngoba azi kuthi mhlawumbe abanye bangasukuma babaleke ngoba bangakujwayeli lokhu. Kunale ndoda engithi ngiyayithanda mina uPetru wayefuna ukwenza lokhu uJesu akwenzayo. Uthi uma kunguwe Nkosi, kulabafundi bonke kusukuma yena, uthi uma kunguwe Nkosi isho kimi ukuthi ngize kuwe ngihambe phezu kwalamanzi, ngoba ufuna ukutusa ukukholwa kwakhe uPetru, ufuna ukukhombisa uJesu ukuthi ngiyakholwa nami ngibize ngize kuwe. uJesu uthi woza, uthatha isinyathelo sokucala uPetru uyanyathela uya kuJesu, amehlo akhe uwabhekiswe kuJesu, uyaqhubeka njalo, uyabona ukuthi ngiyaya kule ndoda ngoba usebenzisa ukukholwa kwakhe. Kepha ngoba uma sihamba endleleni kukhona izinto, uma singabazalwane sihamba endleleni kunezimo, kwesinye isikhathi zifike zinyakazisa ukukholwa kwakho. Uma ukholwa ungumzalwane, uma uhamba endleleni kuba khona abantu abakhulumayo bathi sifuna ukubona ukuthi usikhosana yokugcina ngani, bese wena uma ususa amehlo akho enkosini uzoqala ukuwila. Uma ususa amehlo akho enkosini uzozwa kwangathi uyanyakaza, bese ufikela ukwesaba. noPetru naye wavuka umoya, wavuka isiphepho, waqala ukwesaba, kwangathi mhlambe wabheka emuva wazingabaza kuthi ngimi lo hambe phezu kwamanzi. Kula kwaqala khona ukwesaba kuye, waqala ukubuyila, kepha ngoba azi uthi ngibizwa indoda, indoda yamadoda, indoda yamandla eyakungisiza. Uma ngimbiza yena uyawufika ngisize, angophule emanzini. Wamemeza uJesu wathi, Jesu ngisize, ngisindise Nkosi. Nathi namhlanje ukholo lwethu luncike kuJesu, sathatha izimpilo zethu sazinikela kuye, sathi Nkosi uJesu, nanoma kuthiwani, nanoma bangathini, mina yami impilo ngiyinikela kuwe namhlanje. Kholwa kuJesu, hamba naye,
bheka kuye njalo yisho kuye ukuthi akubize kuthuze kuye ngoba uma uhlezi kubantu abantu mhlambe bayadinwa abantu mhlambe baphelelwa uthando abantu baphelelwa isineke kwesinye isikhathi udinga ukunakekelwa udinga ukuthi bese uyaneswa abantu abanesikhathi salokho bayadineka abantu kepha sinalo Jesu okubizayo namhlanje athi woza kimi noma isimo sakho sinjani woza kimi ngisho noma wenjani noma sowuphelelwe ithemba iza kimi ugijime phezu kwalezimo ezinzima empilweni yakho iza kimi namhlanje ugijime kulezimo abantu abangazibekezeleli kepha iza kimi namhlanje uyasibiza lo Jesu uthi size kuye sihambe phezu kwamanzi amanzi ilesilingo esihlangana nazo endleleni amanzi ilabantu esiphila nabo abasihleba endleleni amanzi ilabantu abasibheka kabi ilabantu abasikhukumezayo ufikele ukwesaba uzithathele phansi nawe uthi ngcono mina ngihlale ekhaya lokho akusiyo kwami akwabo uzibani bangcono kunami kepha namhlanje uthi uJesu woza kimi uhambe phezu kwalamanzi kungani ungathathi isinyathelo singise lo Petro owathi uma kunguwe Nkosi isho ukuthi ngize kuwe uma kunguwe Nkosi ngibize ngize kuwe uma kunguwe Nkosi ngibize ngisuke kubangani bami abangikhohlisayo abangibambezela ngezinto zezwe izinto eziphelayo isho kimi Nkosi ukuthi ngize kuwe ngiyawusukuma ngize kuwe ngilahle konke ngigijimele kuwe lingisa uPetro namhlanje iza kulo Jesu uyasibiza iza kulo Jesu namhlanje uthi iza kuye uma ukholwa kuye shona kuye uma ukholwa ngempela kuye amehlo akho ungawasusi kuye hlala kulo Jesu lingisa uPetro ube nalokukholwa ngisho noma kuvukane elwandle noma kuvukane emanzini kuyawuvukana imoya kepha qina ubheke kuJesu yelula isandla sakho selulele kuye ngoba uma uyobamba abantu uma uyobamba mina ngiyakuyekela uphumukele emanzini kepha uJesu uyawulula isandla sakhe akubambe ukuthi ungangcwili ungangene emanzini nalamadoda beka eMaus athi masavuleka amehlo ngiyacabanga thokoza ajabula athi samana lendoda samana inkosi yamakhosi ekwakuthiwa ukuthi ifile bebathi ivukile sibone kuqala nathi ihambe nathi ihlale nathi yaqoqa nathi sakhuluma izindaba nawe namhlanje ungenza ubudlelwana nalo Jesu ungahlobo nalo Jesu uvukile uJesu angavuka nekoyakho inhliziyo uyasilungiselela uNkulunkulu isimo singasimnandi asilungise yena isimo singasisihle asilungise yena ingakho Davide athudeka itafula phambi kwezitha zami ebusweni bazo alungise uJesu alideke itafula umangale nawe kuthi udlule kanjani lana isimo besingangivuni mina bengingelutho kepha ulungisile itafula uJehova kudlulile konke uzibone ungophumelelayo batideke nabo uphumelele kanjani lona useless kangaka uphumelele kanjani lona ayihlekisa emphakathini uphumelele kanjani lona ayisidaba kangaka uphumelele kanjani lona adlinya upeso angazi ukuthi uJesu uyalungisa itafula phambi kwezitha zakho ebusweni bazo zibukile bamangale ukuthi nangu uyaphumelela babone umile uthi ngambukele uJesu oyisizile impilo yami lo benimasa linyawupe akasasuye namhlanje lo benimbeke ukuthi uyisidaba nimbiza ngamagama so uyisidalwa isisha ungumntwana kaNkulunkulu ngoba uJehova uyalungisa
uyasisebenzisa itafula uyasilungiselela asihlelele impilo ekufanele siyiphile ezomthokozisa yena ahleze esihlalweni sakhe sobukhosi namhlanje uyasibiza uJesu uthi woza sisahlaleleni asisukume singabali kuthi izolo bekunjena mina kudala kwami namhlanje sikhuluma ngalo uPetru wathi uma kunguwe Nkosi isho manje ukuthi ngize kuwe nawe namhlanje isho enhlizweni yakho wathi uma kunguwe uthi uma kunguwe Nkosi isho kimi ukuthi ngize kuwe ngiyakuza kuwe nginikele inhliziyo yami kuwe wena uyofika wenza umsebenzi ungigeze ungihlanze bese ngibamba umntwana wakho sisayokhuleka zibuze namhlanje uthi yini engiyifunayo kuNkulunkulu ngifuna ngenzeleni ngempilo yami nami ngifuna ukufuza uPetru ngibe nalokukholwa enhlizweni yami ngiye kuye ngenza umsebenzi wakhe angithuma wona ngiwenze ngenza umsebenzi wakhe anginikeza wona ngiwenze ngoba ngisebenzisa lokukholwa enginako ngoba ukukholwa okungenamsebenzi kuyize namhlanje kuseni yini oyidingayo empilweni yakho namhlanje enhlizweni yakho uzwa liphi izwi uPetru wezwa lakaJesu athi woza kimi wena uzwa izwi labani mhlawumbe namhlanje abangani bakho bayakubiza mhlawumbe kuningi benithembisele kona namhlanje okubi namhlanje izwi kaJesu lakaJehova lithi woza kimi woza shiya konke ukubi lahla konke ukubi bese uza kimi yena welulile isandla sakhe uthi akubambe lapho uzwa ngathi uyawa lapho uzwa ngathi uyacindezeleka welulile isandla uNkulunkulu uthi akubamba bophule obishini ongangena kulo namhlanje sayokhuleka hlola eyakho inhliziyo asizihlole nami ngihlole koyami inhliziyo ngithi ngilungele na ukusabela uma uJesu engibiza ethi woza kimi bese ngithatha indlela yakhe bese ngiyamlandela ngoba uthi elami ijoka lilula uma silithwala simlandele uma silithwala sihambe naye siyawenza intando yakhe kwangathi uNkulunkulu angaba nathi namhlanje kuseni bese siyasabela sithi Nkosi uma kunguwe isho kithi ukuthi size kuwe bese siyasukuma siya kuye nguye oyoba nathi nguye oyolula isandla sakhe bese uyakubamba isandla sakho wena uzwa izwi likabani egameni likaJesu.